Bwana karibu sana kairi muridhiri wa Meru Tv tukaromba urekeri nontu bwathina ya kimitambo kagita konde tuga mitambo ethiritwe kithonde kwenjara ciantu na nitheta thina kagita na kogu ikyo gitumi mantu rimwe mathia na mbere kwigwa makithiurukaga kana makara abura tutakwirigirite lakini agatu ina mbere kwigwa twe kumenyithe matu kubanga-banganitie muthenya wa emunthi nio kawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi na tukiambagiria nara nterecia tharaka ira intugo ya kithikiro ntugo ya kiriro nara nyuma ya mugumo kwaruka nyuma ya mugumo okuringa nthi na uyu tungi inchamba yikene ta Kiambi Matanga kaneta wa Francis Kiambi Matanga oraethiritwe agita uturo bwake na mwiri wake withiritwe wake Nairobi rukirirwa emunthi ara kali kumanterecia tharaka na kinya mwingi uthiite nambe kwa kiringithika anene kumania na ontu bobo na kinya tio Meru TV tukaina mbere kwa twitu mapole cietu kiri muji wa mototigi na kinya akaribonde ba tharaka Kiambi Matanga ethiritwe muciaca na mubiashara uriweta ntere ino cia tharaka ethiritwe akiromba itika thumba ntere cia tharaka na ari mutongoria wineweta na nkuma wogu na ethiritwe mustareni wa mbere gutigira ati mukari wa tharaka na ethiritwe agiukira na tulekaya na ndeto inu tukaina mbere kwa twekumenyithagicio na njira enda ya kirindiro cietu cia themwe bwa oworo tukithina mbere na atina butongoria bwa Ritoba University Meru urungurwa mesa ibuthiite na mbere kwigwa bukimenagiro na ara ende Ritoba babethiritwe bakibumagiria na kuonaniria kuria kuganirwo kwao kuma na baroa ira bethiritwe bakiona kuma cukuruni ya Kemu ira ende ithiritwe kiatha aritwa kwigwa bena mitue miaka na mikire ya nguo ikariona na ara kulingana na Ritoba baugite wa muntu na kubatara kwigwa akikirabura kwenda lakini amona ogu muritano batikwa gicobera nguo irawekira ontoni bora bethiritwe bakiuga muntu atikubatara kwirwa ekireona ende wengwa no akubatara kumenya bora agekira mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Therenja nawe nacio Tuko inka inyuma esta babu rani murugamire mantu ya Ritoba University kimugomba kwithira kirita wathwa mekire ya Ritoba University ara kuringana na bargo era tone tegiti dinambira kirimitando ikonania Ritoba titikuru tukumba kwithira bagita skuru bena rasta mina achati techiniki antoro me kumba kwithira bagita barabitheri tumboka tikire ari miniskat na mebuto ikobainya na nda tongore ba Ritoba kire kundi kimwe komeka na meka account ya Meru bombe kwithira gichumire ntukura kumba kwithira kimeneria karikarire orabo wete Ritoba bateri kumba kwithira getikuru ita na mbere wikira oraba kwenda nontu botiana na nontu bakumba kwithira bagichielewa culture etikirie nguo cia kisasa ira Ritoba gwikira nikienda bakomba kwithira bekara oraba wega bakwenda na rutene rwa Rito na ninkauga kwina nguo imonya na nde tutibati kwithira cia gwikira jaira cina cionto cia kwaga ndoni na nkauga tuingwa tuimenye na I think dress code ni mtu withara kuthoma so you can just wear urio kwenda tutirethira twina tukira wa dress code non to these things are implemented aja Kemu University I think that university sikomba na chio kuleta nini yeu na kaleta kachakacha kira Rito monoko. Even if somebody would wish to have his or her own choice of dress, let us dress accordingly on how we can bring peace, love amongst ourselves that can create respect among the students itself. Just take for an example, you wear something that cannot even make you step at your home. Why do you do so while you are in school? And when you are at home with your family, friends and relatives, you cannot do the same. They will not dictate our culture to us just because we are the product of that culture. We are not aliens, and so the university management should concentrate on how they will give the best knowledge to students. I have never heard of a company which has failed to employ a graduate just because ana dress code poa. Pati kumenyito pati kutha tukindressa boega. Obvious ko wo tiomba ko dress weta nyake musiari oku. Ko tiomba ko dress weta ke principal oku. Ko inyari to tukindressa itu dress ora tomba kwethro tukioneka to ya Rito bongwa. We have to encourage our ladies and even our brothers to put on well, to dress well. So that even if you look them, it is something that can even make you happy.
bagita na mbere kwaria tongori baba rito bwetuka kwitha skuru ekembageta na mbere kwitha kiwatila murungamo yu bati na bongetia kwitha kibwithe maandamano kumia twitite nontu barua kya kwithira ontu bugetu na mbere ni skuru ekem kinya skuru ingi ndene ya Kenya ikomba kwithira kiwatila ontu bobona na kinya bokomba kwitha kite sheria yikira rito ba universities orabo wete ontu bokomba kwitha bokibainya bonene ati arito bae freedom yao iria bati babaterie na turi aja batu tukarungama na Kenya University on those changes na turi aritwa changes uchendrea kwa implemented tukathithia demonstration na tukarungama na aritwa wenzetu. Completely apply and request them, if possible, let this be stopped. If they need to do it as part of business, we have some ladies in the streets like Konangi in Nairobi. We have some ladies even in Meru doing this business at night. Let them not do it within the institution. We have teachers who are the parents. We have some students who are also the parents. Let us assume that you are doing so and you have your child or your kid besides you. Will it please? Abatwe remwe itobatu simenya na tukamenya gwikira no batu no choice yetu ntugoi bariuga my dress my choice lakini okay dress your choice menya kuna bo kwa affect kuna asiari go affect kuna ande go affect to dress accordingly. So I want to tell the university management they should not concentrate on petty things, and if they want to see what we can do, let them wait until next week. We shall prove to them that our culture belongs to us and not to them. Ikirira akora kwere kwithira nkera nina arungamiri baskuru remete nyuma ya abo kuraga kwithira bagitika thimo yekwa nkiripotera Meru TV mbetanda msimuturia wathirinja Kenya nyuma ya kuangaratana na nyuma ya mantu kathomba kuina mbere kuigwa maekarika aga kaunti ya Meru katika gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza amwe na MCA ende kagitani kara DMK Kyogora ura wairetero aliro kuruta gavana gitini amwe na MCA barabangi bethiritu wakina mbere kuigwa wakiuga ati baina gikeno nontu thiri ni kuoneka yambirite ushokera aga kaunti ya Meru. DMK ura kana aliuga alina wirigiro bunene ati mwanko uyu kethirwa wina mantu mega kathumba na wewa wendi bwega kiria Meru na muno mirandi yothi na mbere ikithi na mbere kurutwa aga kaunti ni na mwandiki wetu Wandeto Frank munene newe nacio Bamaba MCs bakere batongereto ne mutongero barapa ingikere bunge county assembly no le MC o mitongo Ivans Mairakaria ni batarerete wendi boba kudura kuri na ngwataniro gatigati gatongera ja county ne Meru mono gatigati ne kaona gavana county Meru Faith Kawira Mwangaza kutigera ngo gikomba kudura yiteka bana iba tutraugire nontu batu twetete Nairobi twinde twetete guchwa mbota ya Meru nandi turachokerwo Meru kairitwi nandi tugachwa thire aja Meru ikenda tomba kuritira antu betu ngugi twi tayari tukarende na mheshimiwa gavana na mantu jange jaraja bangi a Meru bombe gukarabu bwega ino ndu tukwenda thire ndene Meru iriku iji naenda ugakethire inkobia ina thina nyani ambikire mbio kobia nandi biu bingi tugachwa pole pole nontu turetikiririe rwaria rura ruretere na ara senate nandi uria bagitire batu tugire tuka respect mantu jau kinya thiri tukuigwa teka tugwiritwe muno nandi barikirie ngugi yao nontu burabo ke kubatura na MC ko West ogishigo bunge okeu wize kene tamutembe imbio kikana nethire twagitariria bari tayari nde bakiromba kinya tongere bangi kwenda ngwataniro ije na gutigira gute muntu kwagirongi gitio batue turenda thire Meru ende o muntu eshimiwe ne eshimiwe tirange bango ke West ego West ngugi ire bamwere etakorita na kwenda kubuira gutembare Meru kaire ingwetikia obana usene tuko tosindire ibura ugire ora twaraugire araugire aja kwenda kathina kwenda capacity kidogo eteo na capacity area nyo reu tukwenda kwariria wetekanirie formula ya kurutira antu ba Meru ngugi no turenda kurutira antu ba Meru ngugi turenda kumugania ora tukageta even right industries tutegererete anabara in the next 10 years babati kwenda barena te siasa panganga siasa marumi iyo tumesema atutaki ngabana noe era ba muthurire alitera antu ba Meru ni alite ende gukageta muntu kinyoronge kiara
no twakinya kiara giakwa oboga kwa kuro ngakinya giaku bamuthia Dennis Kiogora ujikene ta DMK MC Abogeta West no mo atongeria babara banini kire bunge ya county ya Meru ora wethiretwo ari muturaniro rari ro kwengeria gavana county ya Meru nja neugete kinya ngo ari tayari akiuga mwakene Jojo Mweru ari na werigera yukethura yukiambiria bobwega but ngo mwaka jo Mweru yukambiria manto ja mega ja ngwataniro na ja kuritira antu ngugi no at the end of the day tukendera okusani nujibe bokaumia ngora bira turaruja era no akuga tunenkera thiri kwa wendere na twakendire kwa na ndi tukaraniria tumbe gucoka gwitira wananchi ngugi nonto batu ria twaromba kura ja MCS kwa manto ja mingi twaragia na wananchi na tukwenda kinya tukutha turi empowered na turi involved ke gwitira wananchi ngugi ndomba gucoka romba antu babogeta West kura 2027 ndikuona ni mbinda thithagia kwa nkumenya Meru tukagwatanira mwaka jo na tukomba litira antu ngugi na tumbe kuendelea bwega tena mikusani narua president wetu bwana William Samoei Ruto ya national government akwenda kuleta county ya Meru lakini atienda kuleta county ya Meru kuthigituikaga MP batikwarania na governor MCA batikwarania na MP so lango sira ndene ya Meru county no kinya ikinya muthia kagita kale aromba kura ni augite na kanywa kawe atiaja na milioni 20 ya kila itu murungi akayaja ga wondi milioni 100 yari kire manifesto ya kura jia wagichwa na ntatawiriho na aru ne akarenthi na MCAs bere yanwe nikenda ngugimba gwita atia kwendelea na nikenda gutukethia kwina thina ukweli ne turaugire Meru itira no ni runi lenja no kinyanto bagwatanire barite ngugi bare amwe ondebe ina gitumi kira giatumite ikware ni katiba kuma Bogeta gicigo bunge gya South Imenti nke reporter Meru TV Mbeta Frank Munene Bwe Frank Munene no ntubari eno nabo no arira atongoria badini county ya Meru bathiite na mbere kurombera thirikari ya county ino muno gutigira ati ngwataniro eno ni kuthina mbere gukara na gutura no kagitani wakara baugiti bakenetwe ukiri bora bwethire tubukionekana katika governor na ma MCA ba county ino na atongoria babara raia kana bari intereshia bore muthenya wa igoro kakiwa mutegi no winacio ningi watena nkatho nyingi kiri athuro betu batuthurite na nkirombaga iromba rimwe au twetirite na ndi tugaga tugeta bwe twetugweta bubui na tuona county yetu yakagete na mbere kwangaratana na twagikinya mantu ja mega ku ingiwa ndina nkatho no turaindo na ibari na baragwatanira na au bagwatanite na ndi nkuromba gavana wetu ukoragirwo ni atongeri ba makanisa gitare onde no twithagirwa twi umwe utethio kire community cio ya twina cio Riru ni romba ria atongoria ba makanisa kiria atongoria ba kaunti ya Meru kwigwa bena ngwataniro ino nyuma ya gavana kurega kuonania dalili cia kuiga gikaro na atongoria bangi taburare rigiritwo kurutha nyuma ya senate kurutetwa riao ainkonda kujukia kanya gaka gucokia nkatho na kuromba gavana wetu Kawira Mwangaza na ino ntundwani irathire na gwatanire na ma MCA baite ngugi no ntunyaja uria mumiru ugaga kiara kimo gitumba kuranda uti mtumba gwita ngugi ari wenka ibagwatanire na kinya stand jarewe kiri atumiria bau bangi na kanisa iwi nyingi je withaguro ri bishop ojani na ingwete kia bishop wegitera no kuinyinya na gucokanira kanisa nikende komba ukarama ora gucokanira kanisa mweshimiwa kiria gucokanira kinya athenjeri ba Murungu kiria gucokanira nthiguru yaku iria tukunaga twakora njira kugwerua na nikia tukomba kona matunda jara twegire tukona kuma kirigwe ko ni romba rietu ngwataniro etonye na nyabo ma MCA na atongeria bau bangi MP women rep na senator betu ibachokia amwe bagwate mami wetu Kawira Mwangaza baru kenda bomba kwathana bare amwe kithunu gietu gitikaumire nthiguru yonthe na ntubona jaka tutikari bwega nontu riria munene kinya wa kwanguka kana ati gwita bwega kinya bare akwinu nyabo ibamenawa ibakare amwe bamukundike bwega na bombe okunekanira amwe baejane ume baombe kueja na mantu jario mwananchi wa kawaida na kariba Meru county bari bonthe kenda bomba gwitirwa ngugi na bomba kuona matunda ja mega county ingi igita na mbere atongeria baba batongeretwe Bishop Erastus Muthaura ibatariritie bata ya kwithirwa kwina thayo kaunti no ya Meru tondu igitaria tukatha tutena orumwe ndene ya kaunti yetu
kana tukaga tutira urumwe ndene ya atongore batuthurite kana bathuri ni antu utira tukwamba gwitithia kanisa bwega kana tukwamba gwitithia mugongo bwega iri ria tukaga turi ndene urumwe ndina uma Meru yetu igeta kuraja Nzera kwina ngwatano ikuonekanaga untu buthongi burio nakio tumatukuromba gavana wetu keria gucokaniria antu baku bonthe kuma ma MPs kuma ma women rep kuma kinya MCAs bara twina bo bara bende tuma keria gucokaniria antu bonthe tujareja kuoneke gita jandwa jatithairo jabuino ntunya murungu engwa iromba wendo bwawe ne antu bagwatanirite nkiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Bore nyoka mbitaga ki Mutegi. Tugereka na riboti ino ya Gakigo Mutegi no arira no Bishop Peter Masioka wa kanisa ya Harvest Christian Mutwete wande ya mwathi gicigo bunge Kegembe ya Boeguru ura wathire na maguru kuma Meru mwanka itura ria Sugoi wa Senegishu County kanyuma ya Daktari William Samoei Ruto akuina mbere kwigwa agitongoria kana agitwika rais na ethire twende akibumiri na kucokia nkatho kiri bunge ya Senate no ntuba kwigwa inenkerete governor Kawira Mwangaza kanya kare kaire kaingo athina mbere gutongoreria Meru hara egwete akiwa gintu kebata muno county ya Meru ithiri na ikengo urutingoge boina mbere kwibukio onekaga mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja no winacio. Bauni ya shirika ba kanisa ya Christian Harvest kuma Terese Mutwete tongoretwe ni Bishop Peter Masioka baraba yukete kaolo imokwe momo Kasogoi County ya Washingishu kwa mukatha William Ruto kumusokire nkatho no ntubomba ni boyo kwa rais kanisa yende baikinyete kiremene kya sirikira kya mwathi wande Gembe North kiremene kya tumairo kaita katene ne bayoyu beto kurita siungwa na byontwere ende babarua bakinyete na ikuria Biblia usokire mwathani katho no ntubo mwako mweru kiremene kitawa tiri ni antwara arombagirwa tene ni ba yuju betu mbere ya kanisa itire ya siomba gukiria weru lakini nani na tuntukitoromba rito na Yesu Kristo na Murungu akatwibwa tegere mene ya tiri ke bango basio yo betu barombara ba ancestors toyeta wera Murungu atoe mwako mweru atoe banyangie atoe banyampara gweretu nduba kuyocokeria Murungu nkatho kirimene ke ati ya arombara ba mami betu na baba na bayuyu betu ntweyete kuno ntuimathaba yokeretwe na tugeria Yesu Kristo kenda tucokia nkatho ntuba mwaka yo Murungu atumbithetio ukuma yo muyaru ya 2023 nibotareria mathina yara mwaka muthiru irio kinyamara ka murimo wa corona mpara ya kiaramo na ndiraba kwa basiata na kuromba kenda mpanga yumba kwethera ni kwebelwa nthigurune ni kwari na corona na Murungu atethia kwa twika Kenya yetu ya twika sawa sawa na Murungu na tumete atwebania na ikubira byariko ni atethetie Kenya kwa hivyo tuyeto muri bwaya nuntu tutethia ni kwari na ngiye ni cieyite ciathukia bya kuria na kintu ya kiu na kio Murungu na atethia kwa twika Murungu atethia na siko atwika yukinyamuthia na itombe kuleta distraction kana kuthuka ukwinge kwa hivyo ni mawaya ya Mungu atubwithiritie ni kwethete kuna kiangazi kikinene muno na kyo kesumburete county nyinge na nuntu akitumika Murungu nato erembura na kiangazi kiu kiathira tio ndobone ni muno a Kenya endo betu kwethirwa kwena kithurano kira kithithitwe 2022 kitatu ratherike kithurano kya thiri kithurano kya antu bakumya bya bakubwethia ni Murungu wa usikete iturare ni moyo mwinge na tuona yaka anto inyaba kaomba kuthira ni mpara na kirendo irira kuyeria tate kangavana na ma MCA ba county ya Meru Bishop Masioka na sokete nkatho no ntubwangwataniro Ruto tengwenja muno wamwe na senators bawe ni balitere ngwe enje sana ya kusokanira Meru kaire kenda yomba kuendelea iri kintu kimwe re kesi irari kwo ni turarombaira urumwe kwetho kwina urumwe bwa MCAs na ngabana bombe kuwatanira nikenda kukomba kuthwa kwina urumwe kwa hivyo ni twaromberete muno kesi ikigitwa ni twera Murungu nagite na njirenje
nikenda kawira acoke na MCAs bawatanire Meru yumbe kuendelea ici turuto anabo kuona twinabo twamurombere irimene biringe twande bendera irimene bisinge na thainka twinacio na wiriro ni ate mwaka yoyo kethira yubui mwaka no 2023 itukoroma manto yonde yarari nyuma yetu mako 2022 yari atarakara bweya murungu alulanie atweya meya nikenda omukenya akarebweya na tumbe kuuribu uturo bwo murungu atoete Kiripotera Meru TV kuma Kirimene Ketiri kirakiria mwathi wa Ndegembe North Mbita Mukiri Onkonja Bwega mukiri wa Nkonja nuntu bwa riboti inu na ni mate gintu kira twinde tukuririra ni thiri na kaunti ya Meru tukirigagira ati thiri ino kaina mbere kwiwe kionekanaga ni kengoru tingugi bukaina mbere kwiwe bukiruteka na tukithikagiria ndiro citu nkona tukathumba na bathite na mbere kwiwe baituma ntumirisha pole kiri ura waromba gitigia seneta na ara kaunti ya Tharaka Nithi na ale mu biashara etawane Francis Kiambi Matanka baingi bakiugaga imuntu ethiritwe ari na utongole bwega na ena mitire imiega na ibwega atongole kinyabara bangi bakiuga bena gintu yokobia kuma kiri mutongole uyu bangi bare bakwa Kiambi akaririkanwa ta umwe wa atongole baraba wite bene weta na bali mustari ni wa mbere gutetheria Tharaka na mantu mangi ntu mwimbingi sana ira ngone ithiite na mbere gutumwa aga ni akari na kinyatio tuthiite na mbere kwetu kirutaga polish yetu na nati ntugo imwe kinya wakira miruke ikethirwa gicokaga kiri mwene kwa gumeo makawe wende totaino tugakinya muthia wa mwana tukubanga banganiti muthenya wa imunthi kawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi tinda bwega.